Buďte zdraví, rockeři a rockerky, zdravím vás z perfektního prostoru Staré Střelnice v Hranicích. To je místo, které si myslím, že hodně rockerů zná, protože se tady kromě jiného dělá řada big beatových koncertů, ale taky rozhovorů, protože my jsme z backstage dnes zamířili tady. Dali jsme si tady suka z muzikanty ze Slovenska. Pánové, já vás zdravím a představím vás jako TBB. Ahoj. Ahoj, ahoj, David. Do toho spíš mluvit takhle. Zdravíme všetkých fanúšikov. První věc. Na Slovensku. Přesně tak. Na Slovensku hrajete asi pravděpodobně, na Slovensku fungujete. V Čechách si myslím, že až tak moc ne. Když se řekne TBB, co to znamená? Tak je to Zkusí ten mikrofon dát takhle. Aha, to som aj zabudol. Výborně, to je ono. Perfektní. Co znamená TBB? TBB znamená moja skratka, je to Tibor Bushfield Band. Takže ty si hlava tohodle. Co to je? Je to projekt nebo kapela? Pôvodne to bol projekt, ale začína sa to meniť na kapelu. Hej. Malo to byť viac menej inštrumentálne, kde si natočím pár songov, rozdám kamarátom, že aha, toto sa nám podarilo vytvoriť. Ale ako šiel čas, tak človek chcel viacej tvoriť, viacej vymýšľať, tak prišiel nápad to obohatiť, pritvrdiť trochu, takže som prizval nových členov, lebo pôvodná partia bola trochu iná, o ktorej poviem neskôr. No a na základe toho sa to nejak takto rozbehlo, chalanov to začalo baviť a povedali sme si, poďme ďalej, tak dajme tam spev, vyskúšajme, ako to pôjde a proste to TBB sa nejak takto rozbehlo a je z toho CDčko. Když si chci poslechnout kapelu TBB, tak kam bych měl v rámci toho big beatu zabrouzdat? Kam bys to zastrčil? Já už jsem to slyšel, ale lidi, kteří na to koukají, tak si řeknou, co to je? Je to Metallica, je to Whitesnake, je to Citron, jo, kam bych to někam? Já vím, že to je šuplík, že to lidi moc nedělají, jo, ale jako pro koho to je, jo, anebo je to fakt jako pro kohokoliv? Tak jasné, ja si myslím, že tam si túto škálu nájdú hlavne muzikanti, ktorí počúvajú tento tvrdší záner, hej, môžeme to ísť od rocku, hard rocku, heavy metal, sú tam všetky prvky od 80. rokov, ktoré sa na nás počas tohto celého bytia alebo tvorenia nalepili, takže ja si myslím, že tam každý niečo nájde také svoje, je tam aj čosi instrumentálne a prostě nějak okay, tak. Takže teďka jednak představ chlapce, kteří sedí před tebou, protože předpokládám, že to je součást kapely. A představ celou kapelu jako takovou, ať tady kluci jenom nesedí a nekoukají na nás, jak my dva se spolu bavíme. Jasné, jasné. Takže po mojej ľavej ruke sedí druhý gitarista Peter Kršák, zvaný to Grino. Ano, ahoj, zdravím tě. A tuto naša nádejná hviezda, ktorá žiari zo dňa na deň, Marek Milo. Zdravím tě taky. Tak, chlapci, otázka půjde teďka na vás. Tibor si udělal prostě radost a teď se to jako změnilo v kapelu. Teď, když jste si poslechli ty jeho výtvory, tak takové nějaké první vaše názory na to, nebo výtky, že byste mu třeba řekli, hele, fajn, to je super, ale, nebo, ty vole, z toho jsem si sedl na prdel. Takže moje prvé dojmy z jeho diel, ja som v podstate s ním skoro od začiatku. Takže ty si byl i ten, který tvořil to původní, než se to přetvořilo v kapelu? Netvoril, ale bol som pri tom. Byl si pri tom, tak, bol som na tých začiatkoch. A musím povedať, že na to, ako Tibora poznám, tak musím povedať, že troška poľavil v tomto, aj keď niektorí ľudia by povedali, že tento album je dosť zložitý. Na to, ako ho ja poznám, tak není to až také zložité. Viem, že on mal skladby, kde bolo 300 000 riffov, 200 000 zmien, rytmov a neviem čo, ale toto je akože fajn na úrovni. Jakože to, no, hele, zase mezi náma, jako moje zkušenost je taková, že jako složit hit je celkem problém, protože není problém nabouchat do nějakého songu jako 1000 riffů, ale vytvořit to tak, aby to ty lidi... Aby to malo melódiu a hlavne chytlavý refrén, nech to znie tým ľuďom v hlavách ešte týždeň potom, ako si to prvýkrát vypočujú. A na to sme zavolali Mareka. Tak, a jak to bylo s tebou? Tak ahojte, so mnou to bolo tak, že Tibora som spoznal na koncerte Oravie, keď som bol v Novom Meste nad Váhom na koncerte, kde hral a cez Tiborovho klávesáka Montyho som sa dal do rečí, že prišiel som za Tiborov, že chcel by som si s nimi zaspievať nejaké skladby Deep Purple a užiť si to spolu s nimi. No len Tibor povedal, že nie, že bude to pre jeho kapelu Tibor Bushfield Band. Takže od nejakého roku 2019 mi Tibor začal posielať úvody, skladieb, nejaké kompozície, náčrty, takže trebalo nejaký spev vymyslieť.
Tak sme prišli na skúšku, s Tiborom sme dali nejaké nápady dohromady a začali sme teda pripravovať skladby na otextovanie a tak podobne. Takže takhle to celé začalo, jo? Tady tohle z toho. Jasně. OK, vrátím se zpátky k Tiborovi, což znamená, ty si říkal, že když byla původní sestava, tak byla trošičku jinačí. Jaká nebo jak to bylo? Tak si říkal ta původní myšlenka, udělám si radost, udělám si nějaké CDčko a dám to nějakým pár kámošům. A kde se to potom začalo měnit jako, a jak si vybíral ty muzikanty? Nebo to bylo tak, jakože prostě co ti přišlo pod ruku, nebo co ti kdo poradil, jakože z muzikantů? Jak to bylo? Tak keďže som pôsobil vo viacerých kapelách, ktorých ešte donedávna som, je to kapela Targo z Dolného Kubína, potom Oravia Deep Purple, a viac menej som to vyskladal z týchto ľudí, lebo mal som nejaké nápady, ktoré vznikali od toho 2019 a potom prišlo to obdobie nešťastné tej korony, takže som bol zavretý doma, stále som si niečo tvoril, skladal a oslovil som basgitaristu Jurka Pracného z kapely Targo, že či by mi nepohral basu Kláves Agnáš, Peter Jelinek z Oravie a proste nejak takto bubeníka som si vlastne zohnal. To bol Herbert Gampot, tiež skvelý bubeník. No a nejak takto, že ideme skúsiť, že im mám poposielať nejaké demá, tak som im poslal demače, páčilo sa im to, tak začali prvé skúšky, urobil sa vlastne aj prvý song Resurrection, ktorý môžete vidieť na YouTube, tam je vlastne aj s týmito starými hudobníkmi, alebo pôvodnými, s ktorými to vlastne celé začalo a tam to bolo o tom, že urobíme nejakých 5 instrumentálov pre radosť, aby sme mali ale vravím, tá tvorba stále išla, boli tam nejaké nápady, tak už potom to začalo byť také, že zdalo sa im to už nie je to, čo som pôvodne zamýšľal, to, čo som pôvodne chcel a už cítili, že už mierim niekde inde. Nie, že by sa im to nepáčilo, ale aj z časového hľadiska im to prišlo, že toto sa už asi stíhať nebude, už je to zložité, treba viacej nad tým sedieť a tak. Tak mne to nedalo a vravím si, tak skúsim to inou cestou, pozvem nových ľudí, hej, ale pravím, nebolo tak, že by sme sa rozišli zlom, sme doteraz skvelí kamaráti, presne tak. CDčko Tibor Bushfield Band, já ho mám tady v ruce, Endless Journey, tak se jmenuje. Tak, já ho takhle ukážu na kameru a tebe se zeptám, proč angličtina? Ja si myslím, že tam je to jednoduché, lebo v slovenčine urobiť tú harmóniu tak, aby tam tie slovenské slova zapadli, si myslím, že je dosť komplikované a už by to obmedzilo tú škálu toho publika. A každý z nás snívame o tom sa trošku priblížiť viacej k tým našim hviezdám, ktoré sme počúvali a počúvame dodnes, na ktoré chodíme na tieto koncerty a tak. A chceli sme byť aj prostredníctvom tohto bližšie k ním a viac sa prezentovať svetu. Hej. Aj keď je to z tohto hľadiska trošku ťažšie, ale riskli sme to a ja si myslím, že sa oplatilo, ale ja to chváliť teda nemôžem. Je to po vypočutí fandov, čo na to povedia. Tohle je vyloženě tvoje práce autorsky. Teď se nebavím, protože tady mám i, jak jsem se díval, jiná jména. Jedno z nich mě docela zaujalo, k tomu se dostanu, ale jde mi o to, jestli tady s klukama si tohle skládal ty dohromady, nebo jim to předhodili jako v podstatě hotovou věc a oni to akorát tam si přidali svoje aranže. Tak na 3/4 práce, alebo tých percent je to viac menej moja tvorba, moje nápady, ale keď ešte ostávalo niečo, nejaká škulinka voľná, tak jasné, že aj Marek tam urobil kus práce, čo sa týka melódií, hej, ako sme skladali tie texty a tak ďalej. Takisto Griňo stihol tam ešte s gitarou niečo povymýšľať, takže myslím si, že otvoril sa tam priestor aj na toto, aby mohli tam oni do toho zasiahnuť, aby to nebolo len čisto nadiktované, aj keď viac menej veľa prvkov tam bolo takých, že toto chcem takto. Yes. Mikrofon si na chvilinku vezmou kluci a právě se zeptám, jak to teda opravdu to tak bylo, že jako jenom jste něco přidali, nebo si řekl, tohle na to se vykašli, tohle je blbost, něco podobného, jak si řekl před chvílí, hrál si moc složitě a teď hraješ jednodušší, ale je to super. Nie, tak ako povedal Tibor, vlastne, ak niečo chýbalo niekde, alebo mňa
niečo napadlo, tak som mu povedal, počúvaj, ale toto by bolo lepšie takto spraviť, alebo toto doplniť. Tak sme to tam doplnili a nakoniec, keď sme si to potom vypočuli, hej, tak to znelo akože fakt super, že ma to napadlo, alebo že sme tam dali niečo iné. Čo Tibora vlastne nedoplnilo, doplnilo zasa iných, hej. Nebolo ich tam moc tých skuliniek, ale boli. Jasně, OK. Doplníš k tomu něco? Tak, dá sa doplniť, samozrejme, a často sa stávalo, že som prišiel aj s nacvičenými vecami do štúdia. Áno. A zo skladieb, ktorými som tam prišiel, vznikli úplne iné skladby, takže bolo to také niekedy, že fakt na šupu spravené. Takže aj tie melodie. je to tak, že jste se třeba i sešli ve zkušebně a začali jamovat, přehrávat něco a jak si řekl, vzniklo z toho úplně něco Presne jiného? tak, mali sme nejakú predstavu, mali sme dohodnuté nejaké veci, vymyslené a Tibor povedal teda, že má aj lepšiu nápady, takže mám skúsiť iný spev, iné harmónie, takže tak bolo to také niekedy aj metúce, že trebalo sa hneď z fleku nachystať. Jasne, OK. Co ešte doplníš? A veľa vecí sa ešte pomenilo počas vlastne nahrávania v štúdiu. Takže či ešte gitary, tak. alebo basové linky, alebo aj spev, vokály. Veľa vecí sa tam ešte pomenilo, dorobilo, upravilo. Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak bych vás tak jako přirovnal k lidem, kteří jsou jako perfekcionalisti, že si každou skladbu projedou radši 156krát, než jsou s tím spokojeni a nepatříte mezi ty lidi, kteří řeknou, už na to kašlem, jdem dál. Necháme to tak. Presne tak, čo ti na to poviem. Album sa nahrával koľko? 2 roky? 2 roky. To je dosť dlouho. V Dokonce. podstate 3 s demami, hej, ak nerátame dema, tak 2 roky. Takže 2 roky jste nahrávali desku. Není to už trošku moc? Šperkovali. No, Guns N' Roses nahrávali 11. Já si myslím, že tam byly jiné důvody, proč to trvalo tak dlouho. jedno s druhým, no čo ti poviem. To je pravda. Textově, kam to míří? No, to by si mohol povedať ty. No, textovo je to tak zmixované, v podstate sú tam texty z bežného nejakého takého života nášho. Snažili sme sa aj tých textárov smerovať, aby sme tých ľudí naviedli na nejaké také radostné myšlienky, povzbudili ich, hej, vo všetkom. Nesnažili sme sa nejak očierniť niečo, niekoho, ale samozrejme niektoré skladby sú aj také, že nevyhli sme sa témam takým pochmurnejším, ako sú nejaké teda sebapoškodzovanie alebo depresie a tých bolo ale málo. Jo, ale někde tak nějak různě ze života Ano, to ano, směřujete, různě jo? Jak se dívám tady na ty autory, tak ty máš na starosti všude muziku a to druhé jméno je text? Áno. Zaujalo mě tady jméno, které i na Rebelovi znají, Majo Petranin. Ja, jasné. No jasně, v současnosti s Niakárou zpívá, ale těch projektů má samozřejmě daleko víc. Takže si oslovoval jak ty lidi? Maja som spoznal na odporúčanie kamaráta, keďže trošku sledujem aj Signal Regis a viem, že on tam pôsobil. Zaujala ma tá kapela, dodnes fakt chalani robia skvelú muziku a idú raketovou rýchlosťou vpred. Takže niekto mi odporúčil teda, že Majo vie robiť texty, dobré texty a keďže sme sa bavili o tom, že je tam tá angličtina, tak už prečo nie, už koho iného osloviť, ak nemá ja. Ja to poviem tak, že tam fakt je základ vedieť a artikulovať a nastaviť ten jazyk tak, aby to vážne pôsobilo svetovo. Hej. Čo si myslím, že sa nám podarilo, ale hovorím, je to o vypočutí. Takže nejak som sa skontaktoval, zohnal som si číslo a majú úplne bez problémov, jasne nie je problém, pošli čo chceš, pošli nejaké dema, daj mi nejakú predstavu, daj mi nejaký námet, o čom chceš, aby bol text, hej, ale viac menej si poradil s tým sám, že nám to tam nabúchal, melódie, naposielal. Mám aj takú veselú s ním príhodu, že poslal mi asi 10 ukážok. A dokonce až tak? A kde už končila veta, pánko je nejaký prepisklý, že toto už by Bon Jovi dávno bral. Hej? Takže dodnes sa na tomto zabávam. Aha. Ale urobil to skvelo, fakt si odvedol perfektne robotu, takže Majo, díky. Pojďme dnes poprvé prozradit, kde vás najdou lidi, kteří si vás chtějí najít, což znamená, zajímá mě. YouTube, Facebook, weby a tak dál. Kde?
Tak nájdete nás určite na YouTube aj na Facebooku, hlavne na Orave doma, v Dolnom Kubíne. Všude takhle dát Tibor Bushfield Band, takhle, jo? Jak na YouTube, tak i na Facebooku. Stačí do Google Tibor Bushfield Band a už ostatné príde samo. Nebo TBB, když zadáme, tak to vyskočí taky, jo? To neviem, to som neskúšal. Tak vyzkoušej i tohle, někdo je lenivý, jo? Než to vypíše. Kde se deska masterovala, produkovala, máte někoho takového, kdo se o to stará, nebo jste to tak jako vybírali, jak to je? Takže rozmýšľalo sa tak všelijak, také prvotné nápady boli Roland Grapov a nejaké takéto štúdia v Žiline, Melody som skúšal, bol som si tam obzrieť, ale nakoniec máme aj doma skvelého producenta, ktorý sa volá Jarko Plichta, sídli v Párnici na Orave. A tam si vlastne vybudoval štúdio, kde mi ho takisto chalani odporúčili, veď vyskúšaj tam. A keďže tam začalo vznikať celé toto demo a spolupráca bola fakt profesionálna, tak si vrejím, prečo to tu nenahrať, hej? Že akože človek by na chalana nepovedal výzorovo fakt slušný, pekný chlapík, že tejto muzike rozumie, ale fakt sa vyzná v tomto žánri a ja si myslím, že na to, že sme to robili takto dlho na Orave, tak ja som s tým fakt spokojný a počul som len dobré ohlasy na to, takže všetká vďaka jemu, no, pekne to spravil. Aj zmastroval, aj zmixoval, takže sme to nejak neriešili. Jestli jste spokojení, to je podstatné. Součástí dnešní moderní doby jsou klipy. Jsou? Áno, sú dva. No. A sú dva, ktoré... Jak se jmenujou? Když budou chtít, tak prozrať, jak se ty klipy jmenujou. Protože zase někdo nemusí napsat Tibor Bushfield Band, ale napíše tam nějaký název. Samozrejme. Prvý klip, ktorý vyšiel, je Desire to Paradise. Točili sme ho v Dolnom Kubíne, v sále, v Kultúráku, kde sa nám podarilo fakt zachytiť tú honosnú scénu koncertovú, lebo vravím, som fanúšik a ako by som to povedal, že jazdiaci fanúčik na Master of Rock, kde tie scény sú neskutočne famózne, aj kopec iných koncertov, ktoré absolvujem, tak tam človek za každým niečo načerpá a v duchu si tak povieš, že je, toto zažiť, tak toto nejak mať. Tak proste ten klip som si nejak takto vysníval a chceli sme, aby to nejak takto honosne pôsobilo, že wow, tak to by mala byť. Teď ti skočím na chvilku do řeči, protože během rozhovoru se nám za zády objeví Venca Vlasák z Citrónu a z Limetalu hlavně, který akorát pozdraví všechny ostatní a projde skrz. Jo, Venco, děkujeme za návštěvu. Aspoň vidíte, že jsem na začátku nekecal, že jsme na Staré Střelnici v Hranicích. Takže klipy ano, dobře, teď se zeptám, máte někoho, komu to jako vrazíte za úkol a řeknete mu, natoč nám to a my ti do toho nebudeme kecat, anebo jste mu do toho kecali? Do toho klipu, myslím tím vizuálně. Ja si myslím, že ja som mal hneď predstavu o tom, ako to má vyzerať, takže tej 3/4 práce alebo fantázie šlo z mojej hlavy, ale samozrejme posledné slovo má kameraman, ktorým bol Maroš Zembiak, ktorý mi točil vlastne aj prvý klip, ten Resurrection. Tak som ho oslovil, momentálne chalan pôsobí v Prahe, nemal problém nájsť si čas, prísť, dali sme termín, všetko sa to vybavilo a vyšlo z toho vlastne ten prvý klip, ktorý si myslím, že stojí za pozretie. Hodím zase mikrofon na chlapce. Myslíte si, že má být třeba oklipovaná celá deska u kapely, anebo ne? Dneska je to módní, docela. Ťažko povedať, tiež som nad tým premýšľal, že by to bolo zaujímavé. Že by to bolo zaujímavé mať na každú Špatne si odpovedel, Tibor ti říkal, je to v pláne. Takže ako majstro povedal, je to v pláne. Takže mohlo by to byť zaujímavé. Takže zaujímavá myšlienka. Klip je to, o čem jsme se bavili, je v podstatě, říkejme tomu live, tedy zachycení toho vystoupení. Když bychom se bavili, udělejme to něco jinak, ať to není prostě pořád jenom z vystoupení, kam byste šli? Do nějakého, nebo kdo, jako rozumíš, vymyslím si k tomu příběh nějaký, nebo to nechám někoho namalovat, ať je to animované a hejbe se to, nebo něco takového. Nešli by sme nikam, preto sme urobili hneď druhý klip. Ten druhý klip, ten je taky, říkáme tomu koncertní, nebo ne? Tak v podstate hrali sme tam naživo, ale není to taký honosný klip ako ten prvý, to bol zámer urobiť taký trošku v tom paradox, aby to nebolo také honosné, práve preto, aby nám to pripomínalo staré časy,
Hej, odohráva sa klip v starej sále so starými aparátmi, s minimalizovaným všetkým možným hudobným vybavením, aké sme mali. Tak aby to bolo také proste paradoxné. No a hrali sme tam naživo, do toho je tam príbeh, ako ide starý rocker, celý život počúval rockovú hudbu od malička, dlhé vlasy, dlhá brada, nohavice do zvonu, ide do tej sály, teraz ide hore schodmi, vidí nás tam, ako tam sedíme, nevie, kto sme, my nevieme, kto je on. Vôjde do tej sály, vidí nás tam, ako tam hráme, baví ho to, má takú tú riflovú bundu, ktorú potom zhodí, zahodí, celý rád poguje tam, vidí sa mu to a na konci odchádza spokojný a vyjde von zo sály. Je tam tak zakomponovaný v tom príbeh. Je to tohle CDčko, řekněme, odkaz na takový, jak ty jsi řekl, na ty 80, říkejme tomu, nebo 70, nebo je to, máme rok 2024, řekněme, už tam je jako spíš na to mládí, nebo je to mix něčeho, jak to je? Je to práve, že taký ten mix, nadstavba sú tie 80. roky, ale už tie prvky musíš tam proste dať do týchto súčasných rokov, lebo to by nikto nepočúval. Yes. Ok, přehod mikrofon ještě tam, ať ty neděláš jenom suchu. Live jste si odehráli koncerty na Slovensku. Jak si to sedlo? Podle mě na tom pódiu je to jinačí než ve studiu, že jo? Tak samozrejme, na tom pódiu sa vždy ukáže, ako to je naozaj. A ako to je naozaj? Tak... Bolo to... Myslím, že všetci sú ostrieľaní muzikanti, takže bolo to bez problémov, ako aspoň teda za mňa, môj taký postreh. A v tejto zostave našej novej, ktorej máme teraz vydané aj CDčko, aj s novým basgitaristom, ktorého zdravíme, tak... Aj Peťa Balušika. Tak boli to prvé koncerty v tejto zostave, ale my už ešte v staršej zostave, v tej prvotnej, sme mali tiež 2 koncerty, tak tam sme mali ešte, myslím, že v nejakých tých starších textoch a staršej nejakej aj tej hatlanine anglickej naspievané tie koncerty, tak bolo to taký úvod do toho, že čo asi tých ľudí môže čakať, tak Tak nějak, ok, dobře. Úvod do metalového ošiaľu. Ok, Slovensko jste objeli, což znamená, do Čech byste taky chtěli vyrazit někde? Bolo by nám cťou. My budeme veľmi radi, ak by sa to tu nejak uchytilo, ak by bol záujem o tento projekt, o tento band. A vravím, už som to tu dneska povedal viac raz po vypočutí, ak by fakt tak sa to niekde... Znovu řekni, kde by si to mohli vypočuť? Ja aj takto. No to sme už dneska vraveli, nie? No ja vím, opakovanie je matka moudrosti. Jasné. Jo? Ja si myslím, že určite na sociálnych sieťach, už kde inde, hej, na platformách, na Spotify a ešte, kde sme to, že všade dali? Na Facebook, na YouTube. Co máte radši, chlapci? Na našej stránke. Máte radši, řekněme, ty online věci, jako je Spotify nebo YouTube, anebo radši cedlo nebo vinyl třeba? Jak to je u vás, chlapci? Všichni 3 odpovězte. No, tak poď. Aha, to som to tak ja osobne som veľký fanda LP platní, takže ja milujem túto platformu počúvania, aj mám veľkú zostavu na počúvanie takéhoto, ale dajme tomu, veľa cestujem, veľa šoferujem, takže v aute je to Apple Music, tie streamovacie platformy, tak fungujem ja, ale CDčko, LPčko doma, to musí byť vždy. Jak to máš ty? No, doma Spotify, v aute CD, takže to CD musí byť. LP platňa by bola fajn, má to desi tak zarámované. Možno sa k tomu dopracujeme niekedy, ale za mňa teda Spotify a CD musí byť. Aj keď dneska sa dostávame do doby, keď už to CDčko si dneska pustí tak do na zem akurát. Tak. Jasne, ok. A co ty? Ja súhlasím úplne s Peťom, takže ja by som sa len opakoval a zdržiaval tento rozhovor, tak určite takto. Tie CDka ešte sú, ale pomaly už to niekde púšťať. Okay. Takže ten Spotify určite. Plány do budoucna? Koncertovať. Hlavne v Čechách. Ještě teda, my jsme se spolu bavili, že věnujete nějaké to CD do soutěže, takže já s dovolením vymyslím takovou bleskurychlou otázku, což znamená, pokud byste chtěli tady tohleto CDčko, tak nám napište na facebookový profil, kolik songů má tohle album kapely Tibor Bushfield Band Endless Journey. A kolik dáme CDček? Koľko nechcete? Ne, tak dobře. A tak 7 ich je tu?
OK, 7. Takže 7 z vás může dostat tady tohle CDčko. To jsou nějaké trička, jak by náhodou, že... Jasně. OK, chlapci, já myslím, že řekli jsme, co jsme říct měli. Já vám moc krát děkuju za návštěvu a přeju, ať se v roce 2025 objevíte nejenom tady v České republice. Moc díky. Děkujeme a pěkně. tohle jsou mý dnešní hosté, kapela Tibor Bushwild Band. Čaute, ďakujeme pekne.